Dhiifama ergaan kiyyaree fi addaan harkaa cite obboleeyyan keenya warra artistootaatiif dhaamsa qaba. Namni gaa waan inni sirbuuf kaayoo inni yookiin muuziqaa tokko baasuuf isaa fi Rabbiin qofatu walitti beeka. Namni tokko wanni inni sirba tokko yookaan ammoo weellee tokko inni baasuuf tarii quuqamni saba isaa itti dhagahamuu danda'a. Dhiibbaan saba isaa ta'uu, cunqursaan saba isaa irra gahee waan kana karaan inni itti mul'ifatuun karaa aartii kana qofaa jechuu waan of amansiiseef yookiin sirba saniif baasa. Namni tokko ammoo uumamumatti ammoo jaalala walaloodha waa weellisuu qaba saniif baasuu danda'a. Namni tokko ammoo haala jireenya inni keessa dabre rakkinni inni keessa dabre sun dirqama karaa aartiitiin malee yoo ibsate itti hin quufu waan jedhuuf haala saniin ibsata. Maaliif akka namni sun itti seene isaaf Rabbiin qofa waliin beeka. Garuu amma an kan baanu sihiyaa artistii keenya kabajamtoota keenya ergaa kana keessatti yoo nama naa olii taatan akka ilmaatitti na laalladhaati haala saniin ergaa kana narraa fudhadha. Yoo nama naa gadii taatan ammoo nama hiriyyaa kiyyaa yookaan taatan taate akka obboleessaatitti. Maasiyaa ilmi namaa ittiin Rabbiin didu keessa maasiyaalee namni Rabbiin ittiin diduu danda'u keessa maasiyaan akka sirbaa wanni akka sirbuudha dilii namatti heddummeessa waan jiru natti hin fakkaatu wallahu aalam. Akkamitti yoo jenne namni sirbu tokko yookaan ammoo namni muuziqaa namni weellee hin taane baasu tokko inni yeroo saniif baasee jira miliyoona 2 miliyoona 3 isaaf laalamee jira. Garuu ammoo namni isa laalu sun hundi isaa parsantii 130 guutuulle ta'uu baatu 130 ergaa inni ittiin sirbe waan inni weellise san hojiirra kan oolchutu jira. Yoo inni waa'ee jaalala dubartii irratti waan hin taane waan dhugaa irraa fagaate tokko kan inni sirbu taate yoo namni miliyoonni isa laale 100 kan qabe alal aqalli yoo xiqqaate namni 100 ergaa viidiyoo isaa sadiif jecha ol ka'ee haraama waa'ee dubartii zinaa keessa seenuu danda'a. Yoo inni ergaa dabarsuu keessatti waa'ee haraama waan Rabbiin wal isa dhabsiisu tokko kan sagalee kaahuu taate inni sagalee ofii kaahee saniif maasitoomee jira maasiyaa qaba. Garuu maasiyaa biraa kan inni baatutu jira. Namoota ati guyyaa duniyaa irra osoo jirtu sababa sagalee kee dhagahaniin sababa sirba kee dhagahaniin maasiyaa hin taane keessa seenan kana guyyaa qiyaamaadha hunda isaa situ irraa gaafatama obboleessa kiyya. Gama Rabbii keetii deebi. Dhiisi sirbi ilmoo islaamarraa hin toltu. Jireenya illee sitti ulfaatte yookiin akkaataan itti waan kana baafatu barbaadullee sitti ulfaate waan kanatti haasentu garuu irraa fagaadhu. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan jedhan adada namni tokko wal ajjeesuun hanga namni tokko wal ajjeesuun adada lubbuun ilma namaa tokko baatuun nama gaafa jalqaba lubbuu namaa baasisan irratti maasiyaan irraa qoodataa jedhan. Namni gaafa jalqabaa akkaataa itti namni wal ajjeesu karaa godhee du'atana karaa godhee ilmaan Aadamsan jara obboleeyyan lamaa wal ajjeesan san isa obboleessa ofii ajjeese san irratti karaa dhugaa irrattu haa ta'u karaa haqaa irrattu haa ta'u namnummaan tokko wal ajjeese jennaan lubbuun tuni Rabbiin kabaje gadi uume akka wal ajjeesaniif miti akka imaara dachii jiraachisanii walillee jiraachisaniif malee. Adada nam tokko wal ajjeesuun jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama jalqaba ilma Aadam san irratti maasiyaan deemaa jedhe sallallahu alaihi wasallam. Hadiisa biraa keessatti nagaa rahmanni irraa jiraatu nabiin kenna waan jedhan namni khayrii takkatti nama yaame sagaleedhaan haa ta'u viidiyoo kilippiin haa ta'u gara nashiidaatiin haa ta'u gara walaloo adda addaatiin haa ta'u namni khayrii takkatti nama yaame yoo sababaa saniin namni biraa isaaf kan qajeelu taate khayriin inni Rabbiin irraa argatuu fi namni biraallee yoo fakkeenyaaf si caalayyuu ka khayrii hojjetu taate fakkeenyaaf ati haraama wahii irraa fagaadha jettee nashiidaa wahii gadi dhiista. Haraama ati irraa fagaadha jette kana yoo namni biraa itti kan hojjetu taate jedhe Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati manuma keessa teettee
خيري سبب سجلتي سجل فيديو أتي هجت زنين نمني برا أتي هجت خير هجتا جروسا أست سيفيات رسول صلى الله عليه وسلم يعني أتيو فكين أبوان خيرتك قرآنتك وقرصتك كنتي نمني دران حرام هجتا جرو نمني درا حن كيس جروتك يو سبب قرصك لقهوتين حنسا كتيسو تاتي أجري ربي للرقبة حرام الرافقاتي garuu ajri ka argatu eenyunni sihi ka awwala sababa viidiyoo san akka namni sun yakka san dhiisuuf ergaa dabarseef jechuudha. Kan ammoo nama sodaachisu kan akka nama rifachiisu kan isin hunda keessan ilaalchisu yaa warra sirbatan yaa warra muuziqaa baaftanii gabroota rabbi ittiin shagaltan ergaan kun isin ilaallata dhageeffadha. Kan nama rifachiisu kan nama gaddisiisu nabiyyin ergaa nama khayrii namni khayrii takka yoo dalage yoo namni biraa hojjate ammoo namni jarri sun lamaa walitti walqixa addaan fudhatanii kan rasuulli jedhan san warra sharriititti dhufa namni tokko karaa jallinnaatitti namni nama yaamee jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam sagalee isaatiin haa ta'u walaloo isaatiin haa ta'u akka namni jallatuuf akka namni karaa irraa dabuuf akka dargaggoon ol deemu shabaabni ol deemu hidhannoo isa godhatee karaa isa godhatee fakkeenyi kee eenyu yoo jedhaniin eebolu fakkeenyi kiyya akka inni jedhu akka inni karaa rabbii kana as hin laalle karaa qur'aana kana as hin laalle akka inni mataa ofii gadi qabatee akka rabbiin jedhetti hin deemne sirbaan sammuu isa duuchi sagalee adda addaatiin waan rabbiin haraama godhe namni karaa jallinnaa tokkotti nama yaame jedhe nama yaamu jechuun maalinne kottu karaa jalladhu rabbiin lagadhuuti kottu karaa kiyya kana jechuudha miti nama yaamu jechuudha. hujii wahii hojjatte hujiin sun yoo hujii sharrii hujii rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin barbaanne ta'e karaa jallinnaa jechuun sani namni karaa kanatti nama yaame jedhe nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam isarratti jiraa jedhe jalqaba macsiyaa san karaa san nama agarsiisuun macsiyaa isaati jedhe yani namuma tokko fakkeenyaaf hin hata jechuu macsiyaadhaami hatuun garuu yakki guddaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan maalinni namni tokko baditti nama yaame yoo namni biraa itti hojjate macsiyaa ofii baditti nama yaame san qofaaf osoo hin taane macsiyaan inni namni isa booda hojjataa jiru sunillee parsantii walakka addaan fudhatan jedhan subhaanallah. يعني أتي فكين واحد dubartii tokko sirbita obboleessi rabbii miskiinni duraan masjida taa'u ka qur'aana qaru akkuma dingata onlaayina seenee sirbummaan kee kuni karaa dabarsa ka ati as dura sirbaa turte kuni karaa isa dabarsa ol ka'ee dubartii takka viidiyoo kana erga dubartiin takka illee akkasuma shaagalamteef sirbuma kee kanaan viidiyoo takka ergedhe booda ol ka'ee nashiidaan kee wanni muuziqaan ati hojjattu kuni jara kana lamaan shayxaana wal gargaarsifamee jara lama kana lamaan gara zinaatitti fida gara hannaatitti fida gara badii waan rabbiin jibbuuta akka farshoo dhuguutti fida biiraa dhuguutti isa fida macsiyaa namni sun argatu namni irraa qoodamu inni tokkoffaa irratti sihi yaa nama sirbaan gabroota rabbii miidhaa jirtu kanaaf aakhiraati nagahaan jiraatti yooma namni yoo yakkallee dalage obboleessa kiyya yooma badiillee dalage obboleessa kiyya بدين والجالد ما شيطانا يوم إفتسي ويو قبرنا انتو كل سي وليم قد هنسين والله ارتستي متي أسو دكتورة كبجاد أسكن سين كنن تاتي بروفيسور أسو كسين جرن تاتي يا أبو لسكية يا كسر بيتي قبروت ربي ميد أجرت 60 فقات ورنا نما مليون كل أنتو سلالة واو نما مليون شنتو سلالة واو أتنا ما أداتي قروا ربي برتي مثقال حبة في تكهن الريد وإن أتوجتا جرتكم رب فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نمني يكا هنگ في ريت في الليدة لقي رب برتهن أرقتا جد قياك يا ما كتاب ربي لا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه من العذاب قياك يا ما رب كتاب إساني صحيفة إساني كان ألفولي هون أكون كتاب كيساني waan isin raawwataa turtanii jedhaan jedhe gaafa san namni hunduu badima ufii hojjate argata warra sirbaan nama balleesse malee yakkuma ufii hojjate argata kan farshoo dhugellee maa nama obaasten jedhu yoo inni nama obaase malee kan farshoo dhugellee farshuma san irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa gaafata kan haraama biraa dalagellee
garuu ka sirbee nama biraa biraan geessi hoo akka namni biraallee haraama dalagu kan godhe hoo namallee itti as marsan. Yoo viidiyoon kee har'a miliyoona 10 gahee guyyaa qiyaamaa miliyoona 10 kana keessa namnummaan 500 sababa viidiyoo ebaluutiin karaa irraa bade yaa rabbi kiyya badii kana ani duraan na beeyta an karaa khayr irra jira khayrii hoyyuu hojjetataa ture sagalee isaa dhagahee jennaan badii isaa dhagahee jennaan sagaleen isaa sun natti tolte akka zinaa dalagu hojjedhe har'a naa dhiisii isa sayyaami isatu sababaa natti tahe yaa rabbi artistii ebaluutii fi ka ebaluullee naa yaami waan isaan karaa na jallisaniif ati isaan gaafadhu yoo jedheen yoo namnummaan miliyoona ati laaltu miliyoona si laale kana keessa namnummaan 500 guyyaa qiyaamaa badii sababa sagalee keetii kanaan si marsee haqa keessirraa haqa ofiisirraa barbaade maaluma jettaan rabbi. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya tan sirbitu obboleessa kiyya ka sirbitu kan ammoo uf dura artistii tahuu barbaaddu itti hin seenin waan kanatti wanni akkana halaakaa hin jiru takka yoo jalqabanii jedhan balbala sirbaa balbala walleedhaa yoo takka jalqabanii jedhan akka nama suusii addaa wahii qabuuti gadi nama hin dhiisu. Namni ammoo rabbii waan kanaan isin fatani dukkana halkan qabriisan sodaadhaati dhiisa irraa fagaadha. Beekamtiin warroonni faranjii gurguddaan warroonni hayyoonni beekamanii sirbaan beekaman hedduun isaanii ma'anaa jireenya duniyaa kana arganii kan toobatan hedduutu jira subhaanallah. Kan gara da'waa islaamaatitti deebi'anii gorsa namaa kennaa jiran hedduutu jira. Isinis dhiisa sirbii isinirraa hin tolu ilmi islaamaa sirbee nama sirbisiisii karaa nama jallisuudhaa miti ergaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata Muhammad isin godheef wanni rabbi ummata Muhammad isin godheef akka isin nama qajeelchitan akka isin qur'aana haafiza taatan hojii keessan kan duraan irra turtan san dhiisaati hawaasa keessan ka isin akkana hordofee sababa keessaniin jallate kana tawbadhaati akkasumatti fudhadhaati diin rabbi wayii baradhaati sagalee bareedduu takkaan qur'aana rabbi da'wa warra jallisaa deemtan hunda isaarra deemaati qajeelcha kennaaf ergaa diin islaamaa kennaaf. Ilmi namaa tokko badii takka yoo dalagee karaa badii hanga sillaa yakka hojjete yakka namatti hime san badii karaa ittiin nama jallise san hanga abboonni sun sirrii miti jedheetin nama sanitti himutti maasiyaan kama nama waa itti hime san. Kanaaf yaa obboleessa kiyya رسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلما دير سانيتي صدى سانيتي أبا حسني في حسين أبا منا فاطمة عليه السلام وفي التيامة قافتك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ربين سبباءة قرسك النتيتف سبباءة دعوة تيامتين سبباءة خيري تنجراك اتدهاتين ما كانوا في التيامتين yoo kan qajeelchutu taate rabbiin si qajeelchutu gaala diimtuu si caalaa jedhan gaala diimtuu jechuun yaani akka konkolaataa akka maxxayyaara jechuu kana biyyoonni arabaa hedduu jaalatan gaala hangas caaltu isiistu si caala jedhan gaala san khayrii santu khayrii ati itti nama yaamtu santu gaala san si caala jedhan haya yoo akkas taate aksi sanii ammoo faallaa sanii ammoo yoo laalle sharriitti namni nama yaamillee halaaka guddaa keessa jira jechuu obboleessa kiyya. Rabbiin keenya osoo amma abbaan keessirra dhaabatee ergaa wahii kasii kennu taate abbaa keessan ni kabajjaame ergaa rabbi kan waa hunda caala kabajamu rabbiin keenya waan jedhu wata'aawanuu ala albirri wattaqwa wal gargaara waan faayidaa qabu irratti waan toltuu qabu irratti waan hawaasa fayyadu irratti wal gargaara ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طلاتم ما في مع سيارة وانما ككاسورة والهنجرجارين أجل ربي سبحانه وتعالى. سورة براكي ست إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وروني مع سيان أكا بدين أكا حرامني أكا ففجوا حواسك يسفجع أكا حواسني ناموس قد ديسي عادا قد ديسي سربان سمو إساني شاغلي بدي أدى وروني حواسك يسفجع سنجد وروني ور ربتي أماني كان شاغلا جدا وانا أداتي ور ربي هنجالا نمني نما شاغلو دنيا رت اللي تكينيا تساني في جرجدا آخرت أمو تكينيا سان كان جالو عذاب عليم عذاب على لسة إساف جرجدا وبوليسكي هنگا فيتي ارتست اللي تي هنگا فيتي سربي اللي والله ستم
artistii miti addunyaan kun hundi si haa kabajju. Qabrii kan gadi seentu kophaa keeti. Qabrii kan gadi seentu mataa kee qofaani. Qabrii kan gadi seentu siidiin ati 50-60 ati baaftee duniyaa irra jirtu kun si bira gadi hin seenu. Wanni rabbiin si gaafatu siidii tokkoffaa irratti maal walaleessiteedhaa miti. Isa lammaffaa irratti maal walaleessiteedhaa miti. Man rabbuka sin jedha. Maali amantiin kee? Rabbiin kee gooftaan kee maali? Nabiyyiin kee maali? Jechitun isa diin waan laafas itti hin fakkaatin. Nama duniyaa irratti waan khayrii hojjete nama hojjechiisetu gaafa san waffaqama. Gaafa san qunnama malee wallaahi osoo haafizaa miti sammuu tana guutuu keessatti mimoorii kaahattee kan qabri seentu taate yoo karaa sirrii hin jiraanne guyyaa qiyaamaa gaafa san jechuu abadan sitti hin dhuftu jechuun obboleessa kiyya. Sirbii balbala halaakaa namatti bana. Duraan namni sirba hin dhageeffatu. Duraan namni karaa irraa hedduminaan hin dabu. Karaa gadi dhiisaa hin turre namni. Amma garuu dargaggoo kan balleessaa jiru dargaggeessa qeerroo shabaaba lafaa ol dhufan akka isaan diinii kanaaf hin qabsoofne akka isaan diinii islaama kanarratti humna hin godhanne kan godhaa jiru eenyunni sirba kana sirbitoota kana. Warroonni kun ammoo wallaahi yoo islaama taatan rabbi keessa dhufirratti eeggadha. Wanni akkas halaakaa hin jiru obboleessa kiyya. An personaalii tokko keessanillee hin beeku alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kabajaan ulfinni akka obbolummaatitti akka namummaattis itti isinii qabammoo waan hunda caala. Obbolummaa santu akka dhaamsa kana isinii dhaamuna goosise. Mana keessan teettanii kilaasii takkatti keessa teettanii nama kilaasii 500 keessa jiraatu nama 500 nama 600 nama miliyoona tokko akka asuma taa'ee irfoona gurra kaahatee muuziqaa keessaniin mana keessanitti badii isinii raabsu. Baankiin akkam godhaati doolaara 5,000 yoo itti kennite manuma keessa teetteetu maan ribaan beeytanii mallaqa dhalaanii beeytanii manuma teetta. Baankiin doolaara 10,000 5,000 sirraa fuudhee bakka biraatitti warra hiyyeessaa waa kenne achi waa hojjetame waan isaan achi as fidan sana immoo parsantii ji'arraa sii herrega waa irratti sii darba. Waa irratti sii darba. Waa irra sii buusa. Ati ammoo manuma teetta. Akka dhalaa sana jechuu sirbi. Ati mana teetta nagaa harrafte siidii takkatti ol darbite nama miliyoona 2 miliyoona 3 si ilaala waaw hin jiru wanni akkas bareedu jetta akka yaada keetitti. Garuu namoonni si ilaalan sun hundi isaanii ati itti gaafatamaan si hibeeku obboleessa kiyya kan sirbite. Yeroo isaanii kan isaan quraana rabbii qara'uu barbaadan sababa diingata YouTube seenanii sababa diingata Facebook seenanii irra bu'e macsiyaan keeti. Wallahi akkasi. Macsiyaan sirra jira beeki. Hanga isaan kan sila masjida deeman sirba kee kun karaarraa isaan deebise. Hanga isaan quraana rabbii dubbisan sirbi kee kun karaa deebise. Hanga isaan sunnaa salaatuu barbaadan sirbi kee kun karaa deebise. Daqiiqa takkatteef yoo nama rabbitti amane tokko karaarraa kadabsitu taate macsiyaasan kan baadhatu guyyaa qiyaamaa namni suni waan karaa balleesseef karaa dogongoree yakka san raawwateef irraa gaafatamu. Garuu hangafni kan irraa gaafatamu sihiyaa nama sirbituhu. Tawbadhu ni gahaa. Argiti duniyaa yoo sirbanillee humaa faayidaan addaa hin jiru. Wallaahi gama rabbii deebi. Sagalee teeta sirbituun san taa wallee adda addaa ittiin baaftee hawaasa ittiin shaagaltu san mee kootu asiin deebi. Mee rasuula rabbiitiin lallabi sagalee akkasitti ittiin dubartii faarsitu san rasuula rabbiitiin faarsime. Sagalee akkasitti ittiin sirbitee dubartii ittiin faarsitu san mee yaa rasuula Allah jedhime. والله كم سر جمد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ما فولا أكمل جياك يا رسول ربي بردايت نمني هندي هرك رسول ربي إرا حودي لجا أتسير بيتي هرك كانت دوبرتي للاك أتسير بيتي كان هرك كم يوصو هن توبتين دوتي أكمل رسول ربي أفود أيتي كوبايا رسول كوثر نرا لجو يد هن الفات بليسكية سجلي إتين ويلس سجلي إتين حواس إتين كسيتي namni hundi yoo sagalee kee dhagahe asulu taalee sirbusan mee namni hundi yeroo sagalee kee dhagahu yeroo takka waa'ee rasuulaa haa yaadatu mee umrii kee kanarraa waa'ee rasuula rabbiirraa walaleessi yaa ergamaa rabbii si jaaladha jedhee mee hanga dubartiin jettu san yaani dubartiin waan biraati jechuu kiyyaa miti dubartiinis hanga dhiira nama biraa dargaggeessa riif lafaa ol deemaa jiru ittiin shaagaltu sagalee kee bareeddu san mee quraana rabbiitiin dubbisi.
ميروتك سورة الإخلاص كريمة والله ما سكي سبدا جبان شيطانا كن جبان موزيكا كن كناف بليان كيا يا وروتا وان كان فتنا يا وروتا سربي إسي شاغل ورا سربي كرارا إسي دبسي وسو قياني سنتن دفين وسو سكرة الموت سنتن دفين وسو نكيري في منكر دفاني من ربك سين هنجلين قافزا ها جتشون هندندهمو أكا دنيا الرد والجلاء كان ببهن كنامتي آخران وانمني حجة تيقوفا كناف ربي كيسان سودان داتي ديسا بديتي إنا دقنبدي تما متاكي نيانو حجة ندقنبني جرا إسن أمو مال قوتني بدي نمني برايو بدي وهي حجة يكا ويوك حجة تاتي تيسانو هندندين المناماتي أن اللي أتلي هندك إنه يندقنقرا دقنقرا كإنه يجنة الرانو سينسيسا شكيك أبنا maal goota nama biraa kana gahaa rafutti sababaa taate sagalee kee itti gadi dhiifte macsiyaan teetu sigeetti taate umrii kee guutuu hojjetaa jirtu sigeetti maal goota sagalee teetana itti gadi dhiifte mana ciifte nama biraa kan bakka biraatti yakka dalagaa jiru badii rabbiin didaa jiru sagalee kee dhagahe maal goota ofitti fidda obboleessa kee wallaahi bareedaa miti hawaasni tokko kan ittiin guddatu kan ittiin sadarkaarra gahu kan ittiin waan gurguddaa irra gahu sirbaanii miti walleedhaanii miti sirba hin dhageeffatina sirba jala hin yaa'ina sirbi onni nama yoo nama qur'aana qabu onni keessa kan jiraatu taate qur'aana santu keessaa gadi dhiqama namni yoo sirba heddummeesse sirba dhageeffatu yoo heddummaate qur'aanaa fi sirbi wal bira hin ta'an maaliif diddaani laa yajtami'aan jedha warri arabaa wanni faallaa namaa walitti hin qabatu jedhan قرآن ربي كلام ربي سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ربي سبحانه وتعالى قرآن قدا كان جدو كان نمني قرآن قوما قبو تك موسيقى جل قبنان قوما كيسا نافت قرآن كيسا كتو نمني إيمانك أبو نمني صدا ربي قبو تك بابا موسيقى كان أفيت بدنان قلبي إسا كيسا قد جتا والله نقيفة الموسيقى أبو لسكية الرفقات أبو جبي يو قلبي انتي وانا سنقيفة سياد إسا جل أبتالو يو سياد ديبي قام ربي كيتي أستغفر الله العظيم جد قام ربي كيتي ديبي يا ربي كي يقيفة مناته جد كناف أبو ليان كينيا وروتا سربانيف وروتا عالم قبروت ربي مساكين ربي لا كرر دبسني نامسا دامو كفى اسنقه بليسكية نقها والله اسنقه ليسا خلاص الرأى البقاء يا ربي كي يهنق دران دوغن قرناف ليسي حواست أسبهيتي قبروت ربي تتأسبهي يا حواسكي أنا سنجل سيجرا سربكي يا متى اسن أبو سيجرا أنا أرى كله توبة تجرا warri sagalee kiyyaaf jecha shaagalamtanii warri walleen an wallise isin shaagalee qur'aana rabbii irraa isin dhoorge diin rabbii irraa isin dhoorge yeroo keessan isin irraa nyaate dhiifama naa godha anammoo rabbii kiyya akka inni dhiifama naa godhu hin gaafadha amma booda ammoo nama sagalee sirba kiyyaa dhagaye rabbi irratti dhiifadhe jedhiiti ofirraa qulqullaa'e obboleessa kiyya wallaahi sirbaaf jecha karoora hin qabatin guyyaa akkanaa sirba insha Allah jettee itti yaadin sirba illee hin dhageeffatin hin sirbiin illee akka sirbituun ammoo ergaan kiyya kan hadhaa warra sirba dhageeffatuuf osoo hin taane warruma sirbuu saniif kanaaf sirba kana sirbitee yoo doktora illee siin jedhan carqee adii sadihi tan jala galtuu fi ta itti marxifattuu fi ta walumaa gala akkana sirra as uffisan san isii qofaan duniyaa tanarraa galta qabeenyi ati sirba kanaan akkanatti gabroota rabbii ittiin azabdee qabeenyi ati achirraa argattu حرام أكته بيتا يعني وان شكيتي متير علماء إسلام قاطبة شوفوا علماء إسلام برد نمني سربان حرامتك دبته حرامتك حاسه قبروت ربي اتنشاغليك أبين يسن أتجل أرقته حرام أكته بيك قوياك يا ما ربين تسربايت دي بيتا قوياك يا ما يبوليسك يا ربين وانجل حديثتك كيس الرسول صلى الله عليه وسلم ربين قياك يا منا مقرماتا نمت حاسة أكاتا اتحاسو إسا في ربك إسا قفت بيك
لويتي إلمنا ما كن جدي رسول صلى الله عليه وسلم لويتي إلمنا ما كن در معشر الرا أتشهن سجاتو جدي هنجمت يا ربي جدي هنجا واسدير رقافة مت هنجا واسدير رقافة مي وان سدين سن في سري هديبسو في بدي هديبسو هنجا ديبسن سري أك ربي جالتو ديبسو لويتنا ما أتشهن سجاتو تكفى مالي جنان عمري كي كان مال كيسة في التيجران ما يا أرتستي كي عمري دي دم صدوم أفرتما كيس وجرات عمري كي أدي كان كي قفا في توصو هنتاني كان جيل الجنريشن سيبودان قفو هندا أكس أقل هيكي شاغل من قوتي بل ساجر تابيكي كان لقيه فردو مالي فكانت تحاس حنان الجرين أنو بوليسا كيتي سجالة وان سجالة لوف أكاتي حلاقة تنديم نفسي انجرا عمري كي كان مالي رفت تجران انجران هاي يا ربي كي نسير بي artistii dha hawaasa kiyya kakaasaa ture abu rabbiin dantaa siin qabu kan hunda isaa wallahi rabbiin sirraa hin beeku yani akkana mucayyoo takka waan jaalalaa hawaasaaf sirbaa ture artistii jajjabaa ni biyya keessatti waggaa 5 akkasii artistii galma akkanaa keessatti illee biyyoota adda addaa koonsartii akkanaa deeme yaa rabbi akkana ila jahannam yoo khayrii biraan qabaatin yalla ni dandeessaa gaafsan yoo rabbiin sababa ati gabroota rabbi akkas idmiitee نامني أتجلفته هندي يا ربي كي يقبلوا ناقبي يا ربي إساتنا جلس سبب إساتين جلد سبب إساتين كرر أدبي ناقبي يوسين جد يو أسو أتي جنة الدين وفي ديما جرتو بتعمير غانم نسيت مرمي أبو كوت نجلفته في جنة الدين تنجرو كوت يا ربي كي أكرانا كفل يا ربي سين جد مال جتنبو يا كيام أبو نسكي وني جتون تكنجر وني دبتن تكنجر وني لما فاك ربي الرجاء نما قافتو qabeenya kana eessaa kasabdee jiran jedha asii kaama dubbiin mee yaa nama sirbitu ati qabeenya kana artistii taate sababa ati koonsartii takka nama yaamtee jettiin koonsartii sana irratti namni mallaqa Itoophiyaa san kallacharratti si maxxansa koofoo keessatti si maxxansa guyyaa qiyaamaa yaa rabbii kiyya sirbee mana ittiin ijaaradhe yoo jetteen hangam takka qaanfatta rabbiin dhiisi rabbii guddaa san dhiisi نمو عالمات كون صنم من عالمات ستة يسكي ما شاء الله من كان إيسا إجارتي أو بوليس كي من بريدك أبدأ سنجد برا هدو كما أرتستي توري مي سربا توري وان سربا توري أشبرا وكسبت جتوني ندندسا عالم مجدة تكونو عالم برول تريا رسول الله ربي وصوصيت رفاني من كان إيسا إجارتي أبو بمتي إيسا كانت إجارتي ما شاء الله من كي بريدة لكم كلاتا بريدك أبدا جرين بريدة يعني أكنا من أنو كيتي تجراتا جرتو سبب مالتين أكنت أفتامي تاتي أباك أبينيا مالين تاتي وصو رسول ربي سنجرة سربار أرتستي تجتاني سربي كونسرت الدردارتي هرمات ديك أبينيا كان أرقى ديني جتاني رسول ربي والله نسال فتوب لسكية عالم أكسين رسول ربي أكسين يو ربي سي أفور آبتي أمو إسافو تك أبينيا سنجر مالو مجتان ميتي بري تكتي سبب كونسرتي سرب قبروت ربي اتين شاغلتين هاتو اكا حرامته بيك سربتي جتوته هنتاني كواعد برتو فارسو كواعد برتي اولي قد قرق اكنتي حرام جنريشنز دوبان هند جلتسون هند قياك ياما سيهور دوفا إساتو قرارنا ندب يا ربي سناك أبي جدا ربين هانقال لويتنا ما تكون سوچاتو لان دري معشر كيسا يرو دري معشر سنة مون نمني قرين كان دفكي إسا جتشودا معسيا إسا را دفكي إسا جلبا قهو تجرى جد رسول غري أموكا هندورا قهو تجرى جد غري أموكا لبي قهو تجرى جد غري كمورما قهو تجرى جد دفكي أدون قد سيكورا شبري تك تاكو تك قفا دابت أدون نما غري أمو دفكي إسا كون أكا غلانا تتقل قوتي أفان إسا لقاما جد إجا قفانا كانت أرقوان دي ماجر سبحان الله يعني أدون أتي صحرا كيسا دابت يروبنا أدون هنغم تك نما أود تنقوياك يا ما أمو تاكو تاكا قف أكنا سرتي قد متنتين آبت نم تقولي قد سوچو جد معسيا وفيك فتك كانت آبتا جراو في أقتو يروك أنا ربي في أبو أتي أبيني ما شاء الله أكا قارتي أرقتي جرتا قلميك أبيني أسال أسباسي جدان دوبت دوشتون دنديسا والله دنديسو ربين وسما بيكو سيقافتا أكا أتي ربين أفوتي سالفتي هنقلت تكاتي وديبي توفجتشا وانسا سيقافة ماليني بيك ربي وبوليسا كي والله رسول ربي وانجلي وسوانا بيكو بيتا لقياك يا مرة عذاب جهنم مرة سلا قيامة
كيسا دبرتي بتيسا ولي نوهن شيفتن جد أبو سلا دريتنا كيسا قدياتني يا ربي كي نودك بجتني ربي كدتني أسوان أنبيك أكات عزامني تنام قبو أسو هنغا أن هبت لكانا كهبت تنتاتي لا تلظرتم النساء سلا دبرتي متيورن راحين أرغتن جد هارو منا ولي نوهن شيفتن چنك أجهنم أسو أكات ربي نهبت جيست أسو دن ديزن كهبت جيست أرغتن تاتي سلا هدو بوتني جد كان في رسول يا أبو لسكي يا أرتستيكي سرت اللين ديرسو سير بديسي إن سربين أتي في سرب ولدت الأفتني أتي في سرب تقومدي أتي كابا جماعة بريدة كان أتي ما شاء الله نما نشاطك أبو كان نما قاري نما أخلاق قاريتي أتي في سرب ولد راهن ديمتني هن سربيني سير بديسي قبروت ربي كأتي دمون قرتي كان اللي براديم نموت أمو فيديو كان رجع فتني فيديو كان نمني هريا والروتا سربيتن قبدا نموت ويليسو نما بيتن بيجي ساجلتو تهو بكرما فدين وكني دغه ارغان كوني غيا قياما مو اني رغا اتباه بك نمني ارتستي تي فيديو كان دغه غيا قياما اللهم هل بلغت جدانا غيا قياما يا ربي يعني واجب انا رجل جيسي جراجر نمني دونغا وان سربا كان ياتر دبت يوكي ابو كن سبون مان كبو ارتستي كينيا كان كان يجدندا ولكنه ان امان ربي نركاهي اكبيكم سبب ما اسلامات التسنين غو بربادي فيديو كان هون ديساني تو لينكي سا كوبي غداتي ارغافي ربي بيرت سبحانه وتعالى ربي انسان اللي هاك اجلجو نله هاك اجلجو ربي ان شاء الله بلين كينيا كان اللي جبا سربا كان اكز لا نمني سغرا جبت ربي جبي سيسي اكنمني وان قشاشه تو جبت ربي سبحانه وتعالى انسان جبي سيسي والله قران انسان حاجه لجيس ربي اني انساني بشار لغا انسان اقول ربي جلال الدين جلال القران ربي جلال رسول ربي سبحانه وتعالى اني انساني تتحد رب أبو إذن ربي تيا والرسول بيتن هل كانوا مرفاتي جنما يروء الكادن جبا موسيقى هند في كيسة أرجع جلال القرآن ربي نسين كيسة ها جانو ربي جلال القرآناتي جلال ديني ربي سبحانه وتعالى اسمها قوتو فيديو كنا هند يساني برانو نفقهاتي جزاكم الله خيرا وبليس كيسان عمر الفاروق شيخ عليتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله يا عزيز يا كريم يا الله